Shalom inshuti bakunze ba Hoziana TV aho muherereye hirya no hino twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira amahoro y'Imana nkuko rero mubizi turakeneranye mu buzima ndabakeneye namwe murankeneye buri wese akeneye mugenzi we kugira ngo ashobore gutera imbere cyangwa se kugera ku nzozi ze rero kuri uyu munsi tufite abatumirwa abo tuza kugenda tubaza ibintu bigiye bitandukanye muraza kubabona mu kanya kuri kamera kuza kugenda tubabaza ibintu bimwe na bimwe abakozi b'Imana bakorera hano mu gisagara cya Cape Town mu kanya baraza kuba batwibwira aho nyine baza kugenda basobanura bimwe mu bibazo tuza kugenda tubabaza ni mu kanya. Yes, nkuko rero twari tumaje kubivuga yuko tubafitiye abatumirwa kuri uyu munsi ngira ngo murabona yuko turi kumwe n'abatumirwa bacu twari turimo tubabwira kuri uyu munsi murabona ko n'abagabo bashimishije n'abagabo rwose barimo bagenda bubaka amateka hano mu mujyi wa Cape Town mu gihugu cya South Africa ariko no mu bindi bihugu nyine bigiye bitandukanye kubera ko social media yoroheje ibintu ndagira ngo rero batwibwire ariko turahera hano turahera hariya haryo aha niho ibumoso bwanjye cyangwa ni iburyo bwanjye reka duhere iburyo bwanjye noneho batangire batwibwira hanyuma noneho turagenda duhererekanya mikrofone n'abandi gutyo noneho nyuma turaza gukomeza tubabaza n'ibindi. Hanyuma murakoze cyane ku bwanje ndaryohewe cyane nuvuga ati ndishimye kuko ni iby'agaciro kanini ku umwanya mwiza nuvuga ko ari Imana uduhaye. So imbere uko novuga nagomba manze nsenge shima Imana kuko iki kintu ciza Imana yakoze. Ndagushima Imana data kuri Imana ubushobozi niwe uduhaye umwanya mwiza nk'uyu. Mana ni ijambo ryawe tugomba tuvugire ngaha ikikoreka ngaha cyose Mana kizigishe abantu bawe. Tubisenze tubyizeye kuko tuzi kuri kumwe natwe umwanya wose mu izina rya Yegera. Amen. Ayima ku izina nitwa Habimana Joram Kelly. Ndumupapa ndubatse mfise umudame mu mezi make nzaba mfite ikibondo nanje. Umugisha udasanzwe hanyuma nsanzwe ndi umuririmbyi ndi umucuranzi umumizisye ndafite ikintu nkunda cyane ndakunda gitari acoustic ariko na bass guitar ndacako nyene ariko by'ukuri ndi umuririmbyi hanyuma nkorera Imana ndirimba indirimbo z'Imana ndi umunyeshengero nyene ngaha muri Cape Town muri eglise bita Shofa eglise ikomeye cyane. Turashaka ko abajene benshi botera imbere mu gikorwa c'Imana haba mu buririmbyi n'indi mirimo y'Imana. Ibisigaye ndibaza byinshi turabivugana mu nyuma. Imana yahezagire cyane. Murakoze. Murakoze kutwakira nanjye ndabashimiye cyane ndanezerewe kuba hano hantu. Nanjye ndi umuririmbyi kandi ndi umusore. Yes, amazina yanjye bita Jean Claude Irakoze. Murakoze. Reka dukomereza hano nawe tumenye niba nawe ari umusore nka Claude cyangwa se ariko reka twizere wenda ko wowe ushobora kuba ari indi ntambwe wateye. Murakoze cyane bavuga ati Imana ishimwe. Ubwa mbere na mbere ntangwe gushimira umutama hano tama dukunda cyane Imana imuhezagire kuri igikorwa yakoze kidasanzwe. Sorry bagiye kuvuga akazina banyita God ibona hose. God ibona hose not God. God. Hanyuma kubw'ivyo usanzwe ndi umusore. Ndi umusore kandi ndi umuhanzi ndi umukozi w'Imana biciye mu buryo bwo kuririmba mu buryo bwo gucuraranga bavuga ibibazo byo novuga reka duhe umutama nawe. Murakoze. Ndashimira kuba muri kino kibanza sijya mbere nje hano kuri Hoziana TV abariko badukurikira Abahanzi ariko abatanzi ni Daduka Lixte Imana bamugisha.
hanyuma wenda dadoka lisita tuguhereyeho muri iki kiganiro hari abantu bashobora wenda kuzabona kino kiganiro nibwo bwa mbere bakubonye dadoka lisita ni umuseribateri nk'uyu nguyu cyangwa oya ndubatse mperuka no kwibaruka ubushize naje hano mfite umudamu mvuga ko nubatse mfite umudamu ariko kandi ngarutse mfite umwana rero ntabwo ndi umuseribateri ahubwo nuzobura indaraze ashike wanje reka tumubwire twese ngo congratulation ageze neza burya kuba iyo umuntu atakira umusore akaba noneho yabyaye ni intambwe ishimishije cyane imana ishimwe cyane hanyuma rero Hoziana TV twabahamagaye kugira ngo twiganirire kandi tuganire nk'abana b'Imana burya abana b'Imana bafite ibintu byinshi cyane baganiraho yes iyo tugeze aho mukorera umurimo w'Imana nk'uko mwagiye mubivuga mbonereho wenda kwibutsa abakunzi ba Hoziana TV ko aba bakora nka team ariko noneho bakanakora nk'umuhanzi ku giti cye buri muntu akaba ari umuhanzi ku giti cye niko bimeze yes ubwo rero twabahamagaye kugira ngo tuganire tugire ibintu bimwe na bimwe wenda tugende tubabaza cyane cyane ku bijyanye n'agaciro k'umuhanzi iyo murebye wenda muraza kugenda mudufasha buri muntu agenda atubwira uko abyumva mubona agaciro k'umuhanzi muri iki gihugu muri kominote zacu mubona gahagaze gate kuri ubu ngubu reka tukibaze Gadi kuri icyo kibazo bambajije muri kominote yacu twavuga ko ntabwo bishimishije cyane ku gaciro k'umuhanzi ati ntabwo bishobora kumbaza nti ni gute bidashimishije twavuga ko twe dukora icyo gikorwa tubishimira Imana uko biri kose kuko niko biba bikwiye kugenda ariko tugiye kuraba muri kominote turimwo ntabwo bishimishije kuko umuhanzi biragoye kugira ushobore kumenya ko ari umuhanzi atagerageje nko kukwibwira cyangwa ngo umusange nk'ahantu muyage hari naho ushobora kumusanga ahantu ariko ugasanga arayobeye mvuze kuyobera muca mubyumva abantu muri kumuntahura navuga ko nk'ikintu gituma ubwa mbere umuhanzi ashobora kumenyekana ni ku bintu bijyanye n'amakonseri hakaba ibiterane bitandukanye kugira ngo abahanzi bashobore kuboneka bavuga ati umuhanzi kanaka yagiye kuri scene yabonekanye urumva ibyo ngibyo ntabwo bihari muri iyi kominote yacu ibyo byose rero tugiye kuraba intambamyi zihari kuri icyo kintu ni ikibazo kijanye n'amadini ama-eglise biragoye kugira ngo umuhanzi ashobore kumenyekana kubera n'imvururu ziri mu ma-eglise atandukanye muri kominote zacu dusanzwe turi ngaha muri South Africa kuko usanga nk'umuhanzi kanaka ari muri Pentecote biragoye kugira ngo ashobore kuja gufashanya n'abandi bari muri Libre Methodiste Ezebu Shofa kubera usanga umenga hari ibintu by'uburindi hagati y'amadini ugasanga umuhanzi abayeho aboshwe ku buryo atabwisanzura ashobora kuronka ico nico novuga yasize ko hari ikintu ushobora hanyuma dado hari icyo ubona kukivugaho cyangwa ndabona ukiri kubitekereza ibisa byinshi byo kuvuga kuri ico mashe hasi gato ariko kandi ndakoresha umwanya hano tubaye Cape Town hari abaririmbyi batandukanye ariko kandi ino community yacu hano hantu tuba abantu ni baratahura neza umwuga dukora uburirimbi mu Kirundi ubuhanzi n'ikinyarwanda jenda umurundi uvuga mu Kirundi urumva ntibaratahura uyu mwuga kuko uyu ni umwuga hari abo ubeshejeho ariko ahantu tubaye abo tugaburira ibintu ntibaramenya puissance uburemere
bw'ivyo Imana iducishamo, kuko hano kugira ngo umuntu asohora indirimbo nuko mu Kirundi bavuga kwikokako, kwibako. Rero iyo umuntu akora wenyine yibako adafise n'umuntu ashaka guhura mu ibarabara nawe ngo amuhe n'amaranda 200 canke 5, ucubona neza bajya abantu bumva bijya bintu bigucamo ko batarabona uburemere bwabyo. Ni nayo mpamvu ubona ivyo indirimbo dusohora ziteba, indirimbo sohora ziteba, indirimbo uriya n'undi komsa n'undi, kuko nitwe twibako. Nico cambere. Ikindi novuga yakivuze mugenzi wanje hano no uburyo bw'amashengero tuba tuvamo. Iyo amashengero canke abaturongoye badafise navuga ubumwe bose, unity, voilà, kugira ngo bamenye ingene ba supporting ingabire ziri mu ishengero mu bantu, usanga bigora. Ikintu kibuze rero hano novuga ko nta gaciro baha abaririmbyi, twebwe abaririmbyi, kuko ubwabo imigenderanire, iyo abantu baba bamaze kuba batagenderanira ngo bavugane, ntiba nyene nta gufashanya kuba kuhari. Rero hamaze kubura communication muri communauté, ibintu byose babipfuye. Rero sinzi ni hamwe nyene Imana ico yateye kitabora. Ni nayo mpamvu ubona abaririmbyi basohora indirimbo nubwo biteba birasohoka, kuko Imana ibashigikiye. Ariko kandi muri rusangi nta bintu wanze ntamire gato, ganaje amatara agenda mutamba, urumva muri rusangi nta bintu bifashe vy'ubumwe buhari. Rero kumurengera ibindi ndabivuga mu mwanya, reka manze mpe bagenzi banje nabo. Ariko wenda mbere yuko wenda nabandi bagira icyo bavuga, umuntu ushobora gukurikira wenda nk'iki kiganiro n'abazagikurikira ashobora kumva musa nkaho muri kwikuraho intege nke z'abahanzi. Ushobora gusanga ikibazo kitari mu bapasiteri, ugasanga kiri mu bahanzi. Eske wenda twibaza abahanzi bo bwabo bashyize hamwe mbere yuko tujya gushakira ubumwe bw'abapasiteri, kuko abapasiteri bakora nk'abapasiteri, wenda nabo hari abo tuzagenda duhamagara tukabahuza nabo tukaganira, urumva. Ariko tubanze twibaza abahanzi bo bwabo bashyize hamwe kere. Hanyuma murakoze cyane kw'iki kibazo muri ko muvuga. Ego jewe uruhara rumwe novuga ko ruri ku kuntu mu masengero dukoramo canke ku kuntu atasa support tugira. Ariko ikindi nkabona yuko natwe abahanzi ari ukuntu dushaka kwishira inyuma ubwacu. Ndibuka last time twari dufite overnight. Yo overnight twaragerageje kwimvita abantu, abahanzi batandukanye, abaririmbyi uburyo butandukanye. Mu gihe uzi kuri gukora ugira uhindura abantu ubashire ku murongo w'Imana, hari ibintu udakwiye kuraba. You don't need even transport. No mu matrain cyangwa mu mamodoka urafata gitari ukaririmba ugira uhindure abantu b'Imana. Ariko twebwe tumaze kubona ko ibintu turiko dukora ni business. So kubera ari business ndiko nkora zishobora kuja hari yandirimbe mu gatakantu ona nkuyeho. So ibwa mbere bwo tubanze twereza Imana, tumenye ko ibintu uriko dukora turiko duhicubahira Imana. Aho wenda hari icyo ndi bukubazo hano. Ushatse kuvuga yuko ubuhanzi abantu bamwe na bamwe babukora nka business aho kubukora nk'umurimo w'Imana. Ego ico nico mvuze, kuko umviriza ubuhanzi Imana izo gushira hejuru ni wishira hasi. Ariko niwishira hejuru Imana izagushira hasi. Rero nico gituma before Imana iraraba kwanza naho wahereye. Nishobora kumfata ubunyene je ndumuhanzi icinshira ku rwego rw'abaririmbyi bakomeye, je nkiyemba nk'umuhil song mu gihe ribwo ngitangira. Banza utangire hasi, hanyuma ugenda urazamuka. Ariko rero nubwo biruko ahandi naca ngaruka
nubwo biruko hari ahantu dushika tugacika intege kuko hari ahantu dushobora gushika ugasanga ahantu bisaba ko ukoresha uburyo kuko igihugu turimo naco kiri different n'ibihugu twavuyemo. Ibintu byose bisaba amafaranga, ibintu byose bisaba amafaranga. Nico gituma rero turakeneye n'amafaranga, turakeneye uburyo, turakeneye support zitandukanye kugira tugira ahantu dushitse. Ego murakoze cyane. Hanyuma mvuze gato ku kijyanye n'abaririmbyi cyangwa se abahanzi, abaririmbyi benshi cyane harimo abo ubwabo bisubije inyuma. Hariho aba baririmbyi nk'abo twazananye muri kino gihugu benshi cyangwa se twahuriye hano ari abahanzi benshi bivanye n'ubuzima cyangwa se aho batuye cyangwa ceci zabo cyangwa se cyane cyane ubuzima bwaratumye benshi bibagirwa n'icyo bari, bava mu murimo barabiheba, bafokasinga n'akazi, akaraba uno munsi nkora night cyangwa se nkora ku ijoro nkeneye kuruhuka, ugasanga abo bantu bisanze bamaze kuva mu gikorwa. So ubwanje ndashimira Imana n'inshuti zanje kubona tukiri mu murimo kuko twararwanye kandi turacyakomeza. Ntabwo byoroshye ariko bisaba gufata umwanzuro cyangwa se ingingo kanaka ukamenya ngomba gukora iki, nduyu nshaka gukora iki. So twahamagariwe gukora umurimo w'Imana, dushaka kuwukora aho turi hose. Ntabwo dushaka gufokasinga n'ubuzima kuko ubuzima ni Imana bufite cyangwa se ni Imana butanga. So urabona ko turiho bamwe ntitugira akazi ariko urabona ko tunasa neza just ariko kubera tuzi icyo dushaka gukora n'icyo dukora. Abayobozi nabo b'amaceci cyangwa se abapasiteri nabo nta sinumva ko hari ikintu nabavugaho kirekire kuko bariya nk'ababyeyi. Bariya ababyeyi rero bakira umwana aje cyangwa se bararaba umwana samese gute, ibintu arimo gukora ari mu biki. Hanyuma noneho iyo bamaze kubona ari ikintu kabisa ari umuntu azicarimo cyangwa se yitahura, nabo baramwegera. Suko nabo bibananiye cyane ariko biragoye cyane, biragoye kubera ubuzima. Abahanzi baratakaza imyanya cyane. Mu gihe wenda tuza kugaruka ku kindi kibazo nshaka kubabaza mu kanya, hari umuntu ushobora kuba dukurikiye ariko atazi uko muririmba, ariko uvuga ati mbese abantu twabwirwa n'iki niba ari abahanzi? Ndagira ngo wenda by'ukuri mwereke abadukurikiye ko muri abahanzi. Sibyo, hari igihe umuntu ashobora kubyibaza akavuga ati ariko ubundi ubu aba bantu bazi kuririmba. Mikoro turayihande rero sasa. ushobora kwishira cyangwa se ndayibafata. ushaka kwifata nta kibazo. Mukizutwe mere naho turi babi, wewe waradupfiriye. Mukizutwe mere mukiza mukizutwemere naho turi babi, wewe waradupfiriye. Mukizutwemere mukiza mukizutwemere naho turi babi, se warabirangije. Wewe waradupfiriye. Mukizutwemere. Haleluya. Nari ntangiye kujya muri spirit kabisa. Bari bunkize mu mwuka ya. Birumvikana kandi koko umukiza atwemere. Umukiza atwemere. Hanyuma wenda ndagira ngo tugaruke kuri iki ngiki twari turimo tuvuga, ariko ndakibaza Daduka list. Daduka list. Kera aragira ati ni byiza koko kuba umuntu yaba umuhanzi agakorera Imana, ariko aravuga ati hari ababikora nka business. Ikibazo cya mbere we ni kubibona
ikibazo cya kabiri uburyo ameningamo ko umuntu yaba abikora nka business bivuze kwaka amafaranga nyine nk'uwo muntu bahamagara akavuga ati nta transport cyangwa se nta tike ntabwo ndi buboneke nanone umuntu akibaza ngo uyu muntu araza agurutse uyu muntu akeneye amafaranga hari ibintu byinshi nyine bigenda bisaba none uyu urebye wenda nkawe mu gihe watangiye tujya tubona amafoto yawe turagukurikirana buriya niba utari unabizi uburyo watangiye gukorera Imana kera uririmba uri umwana muto ucuranga n'ubu ngubu uburyo watangiye gukoreramo Imana muri icyo gihe wenda hari aho baguhamagara ku buntu ukagenda ese n'ubu umuntu aguhamagaye ku buntu waboneka so bimeze bite rero tubwire n'itandukaniro ryabo. Urazi tuganire nk'abakozi b'Imana kuko aha twaje gutakaza umwanya twaje kuvuga nk'abantu bazi Imana hari byinshi twari gukora abari gukamera hari byinshi bari gukora turi hano kuganira nk'abantu b'Imana. Urazi ibi bintu Imana yaduhaye izi ngabire Imana yaduhaye hamwe ni byiza ariko uzi ingene uvyitwaramo ahandi ni bibi mu gihe utarasobanukirwa ingene uvyitwaramo kandi ati gute mfatiye ku kibazo wabajije hano Cape Town nkaca ngenda kuco uri yavuze cingene ushobora guhamagara umuntu akavuga ati fatira uba utafatiye uba sinza kandi bikanashoboka ugasanga yarafishe amahera yo kwitangira ariko ikintu ngomba kuvuga kwanza ca mbere kuba umuririmbyi ni kimwe n'agakiza ni kindi kintu turi kumwe ushobora kumenya kuririmba ntakijijwe ushobora no gukizwa ntazi kuririmba turi kumwe tugende gato ntitwihuta kugira ngo dutahurane uriya muntu rero azi kuririmba atagakiza afise n'uriya yavuze biramugora niwe kare yavuze turi kumwe mutama kuko Bibiliya ivuga ngo abayoborwa na mpemu bose nibo bana b'Imana amafaranga umuririmbyi aronka ni Imana yatanga so mugere bamutumiye ahantu akavuga ati ntegera uba utayiteze sinza nubwo wokura kwizosi ariko simwe mu yaramubwiye ngo kipinga ari amafaranga ubabwire bakurire ni ibintu we yibwiye kuko niwe yirongora turi kumwe uriya niwe keri yavuze urazi ikindi kintu kitwishe ngaha uhere no kuri jewe nyene kwiyemera urazi nico bituma nakubwiye ibi bintu Imana yaduhaye jewe bisigaye bintera ubwoba bintera ubwoba ndavye bene data bamwe ingene bitwara hari nige nanje ubwanje nitwara nabi nkagira ubwoba ngatinya Imana ati kwiyemera gute kwanza abantu bakunda gukurikira indirimbo zacu baze baragabanya kuduha amakuraje menshi kuko hari umuntu uha kuraje agaca yishima agaca duza itwe urumva ivyari vyitwe kuduza itwe noti kugira umutwe gutya ya ariko akibagira ko ivyo dufise ni Imana yabidutije ariko se ukirahura ikibazo cy'umuntu ukwankuraje akakubwira ati felicitation wabikoze neza vraiment courage turagushyigikiye ikibazo ni cy'abavuga gutyo cyangwa ikibazo ni cyanyira ubwite ubyakira nakubwiye ikibazo ni cujya muntu avyakira ujya muntu avyakira kuko twese barabitubwira n'abandi barabibabwira bari hano n'abandi muzokorana bazobibabwira ariko ujya muntu avyakira gute turi kumwe urazi iyo Imana yaguhaye ikintu gutyo ikavuga ati tora ino telefone sindayikugabiye ndagutije sorry
tori no telefone ndagutije turi kumwe bo muri iki gihe uraza kurondera abantu bose biwawe suko ariko nuvuga ko telefone ari yawe sibyo anytime ndayikwaka suko nagutiye izi ngabire rero dufise umuntu agomba kumenya ingene agenda iyo udugije itwe ukagira amababa gutya ebana Imana irakubona ikanuma ikintu rero kitwishe hano muri Cape Town uhereye no kuri jewe nabivuze niko ndavuga no kungene turirimba ariko tutagomba kurondera agakiza kuko iyo umuntu aririmba akarondera n'agakiza nk'emu Imana ni wa mu directing akamyica kwiye gukora nica kwiye kureka ingene akwiye kuvuga nica adakwiye kuvuga bikamufasha nico gitse mubona hariho ukwikumira ugasanga uri yari hariya uyu jendi hariya uri yari hariya kuko ndufise gutahura kumwe hanyuma wenda icyo nshaka kuza kubaza Gadi umuhanzi wenda dufatiye ku byo mwese mwagiye muvuga umuhanzi ukijijwe ku byo wenda Dado Calixte amaze kuvuga aravuze ati hari umuhanzi ukijijwe ariko umuntu ashobora kuba ari umuhanzi azi kuririmba neza ariko adakijijwe none nkawe ku giti cyawe umuhanzi ukijijwe ni ibiki abantu bakwiriye kumumenyeraho tubwire nk'ibintu bitatu cyangwa bine ni ibiki tubwire kere nawe bategura ibyaza kutubwira murakoze cyane mbajije ikibazo cyiza kandi ikibazo kitoroshe ariko kiroroshe kugitahura so ico kibazo mbajije nabo bose muri kumudukurikirana navuga ko umuhanzi akijijwe mu mbabarire jewe ndacanga indimi cyane kuko murazi biragoye maze gutembera ibihugu aho usanga rimwe na rimwe bitugora turimo tuvuga ikijanye n'umuhanzi akijijwe ubwa mbere umuhanzi nyezina ategerezwa kwama ari umuntu asoma ico ijambo Bibiliya kuko tuvuze umuhanzi jewe ndakubwiye ati ndi umukozi w'Imana abenshi mu bihugu byacu mu Rwanda muri Kongo Tanzania Burundi umukozi w'Imana twamenye yuko ari umupasteri urya muntu yamasobeka ukama wambara kabukare agashati tukabona yuko ubu ico bibona ubu niwe muntu tuvuga ko ari umukozi w'Imana ubundi bwo tuvuze umukozi w'Imana n'umuntu wese akora igikorwa c'Imana mu rusengero rw'Imana kandi akora ic'Imana igomba uwo muntu ni umukozi w'Imana usibye ko pasiteri n'akantu bashizeho tuvuze rero kijanye n'akantu bagombye gushiraho ubundi bwo pasiteri ntabakwiye mashengero menshi turavuga pasiteri umenga ni ruwa ni komerwa ni nk'Imana ubundi bwo pasiteri na nyene tugomba kumenya ko pasiteri uko dusenga dutakambira Imana nawe nibwo buryo asenga aririra Imana ariho gusa nk'umuyobozi ariko nawe nyene ariho kugira ngo duterane inkunga nivuga ko rero umuhanzi akijijwe sinovuga ngo ni nyambaro ibihe ngo tugomba ya ivyo ntavyo no hagararako kuko umuntu wese afise uko agomba kwambara kuko twese nituva mu bihugu vyambara kumwe umuhanzi n'umuntu agomba gusoma Bibiliya akagomba kumenya ikijambo ry'Imana rigomba kumubwira mu buhanzi bwiwe hanyuma umuhanzi ukijijwe n'umuntu aririmba ico Bibiliya ikivuye muri Bibiliya agomba gusenga apana kuririmba buhamya cyangwa ibitekerezo oya ntibisa pana kumva ufise ibibazo kubera uyu munsi mwashwanye n'umuntu ukacugenda ugakompoza indirimbo canke ugasohora indirimbo kubera twashwanye na Calixte nkacanza nkaza mpagaze ku bibazo byanje urumva oya uriko ya ntawo nashatse kuvuga usibye gusa biriho kuko tuvuze ubuhanzi hatiko tuhagarara kijanye n'ubuhanzi bwa gospel kubera ubuhanzi buri buryo bwishi hariho indirimbo zijya z'imiziki bakaba n'izi ndirimbo za gospel z'Imana zo kuramya Imana urumva
nizo turiko duhagarara ko cyane ya umuhanzi n'umuntu ashaka kwamasenga nyene ugatanga ijambo ry'Imana ritunganije urumva kandi ahandi naho ugiye kuraba umuhanzi akijijwe n'umuntu muri komora ya uganira n'umuntu adakijijwe uramwumva si kuvuga ngo umuhanzi adakijijwe cyane akenshi usanga agomba gushira inyungu ziwiwe imbere aribo babandi bavuze none nk'uyo twigeze gutumira kuko nanje narimo nanje singa ninjira muri shofa uwo twatumiye akadusaba transport ni umuririmbyi umutama ngaha yakivuze ni umuririmbyi n'umuhanzi araririmba azi kuririmba ariko ntazi ivyo akora ntaratahura igikorwa afise ubundi bw'umuhanzi n'umuntu yitanga ugomba kwa muri umuntu witanga pana gushira inyungu ziwawe imbere reka Imana igushire hejuru ntaba ari wewe wishira hejuru ku nguvu ziwawe reka Imana bari kuzamura ariko muri izo nguvu zawe Imana yaguhaye nubwo bumenyi bwawe Imana yakwibiye si vya bose ugomba kuyikorera icambere na mbere ataco usavye mugabo utibagira yuko nitugombye kuvuga yuko umuhanzi agomba gukora amaboko yiwe yose oya ni nkuko ushobora kumva umutima ukugobeye gufasha umuhanzi mufashe kuko n'umukozi w'Imana naca afise kuko ibintu byose dukora ngaha ku isi nk'abana b'Imana nta kintu na kimwe kitanditse muri Bibiliya ivyo navyo bitahura abahanzi bake usibye ko kera tutaratahura ibyo dukora byari bigoye waheza kuririmba umuntu akubwira ati waririmbye neza hari n'igihe wasanga uri kuraririmba muri eglise muri korale tuvuze mu makorale ugasanga uri kuririmba utakoze repetition kubera bakuzi ko ikintu gikomeye mugabo ngomba ndakubwire ntuburakizwa ntabwo uri umuhanzi nyezina umuhanzi nyezina agomba kubaha igihugu cy'Imana agakora icy'Imana ibwo imusaba gukora nibaza muri ko murantahura hanyuma Keri iki kintu wowe urakivugaho iki mu gihe Claude yitegura kutubwira ibintu nka bingahe nawe biranga umuhanzi udakijijwe mugize neza cyane hanyuma ico kibazo nacumvirije kandi ndiko ndacumviriza kandi ni kibazo ciza kandi n'abandi bahanzi benshi ariko batwumviriza kandi ariko baturaba bo vyiga ko bakagira ico bahinduye mu buzima ikintu cambere je novuga kiranga umuhanzi udakijijwe umuhanzi ukijijwe n'umuntu akora ibintu ariko ivyo bintu byiwe bikamenyekanira mu bikorwa ntibimenyekanire kuri social media cyangwa bimenyekanire ahandi hose ariko ikintu cyose uzokora ntaba ari we ugomba kwipromota ariko reka mpemera gupromote umuntu wese apromotwa na mpemuyera atari we agomba kwiyerekanisha ku ruhande rwiwe ico ni ikintu cambere kiranga umuhanzi ukijijwe n'umuntu azi ko ibintu akora byose abikoreshwa na mpemuyera kandi ikintu cyose nimba ari ahantu akeneye gushika ashikanwa na mpemuyera ikintu ca kabiri kiranga umuhanzi ukijijwe no kutibona kutishira hejuru kutiyerekana jewe mezu kubera nsoya karirimbo gatoyi gusa kubera nsoya akaririmbo reka cenda kagira reka nerekane publicité hari abahanzi sinzi umuhanzi nigeze kumva kama ni Israel sinzi I don't know sinzi ko ari Israel uwo munyarwanda arimba tudafata urugendo rurero uyu muri wamanzi narumvise ko umuhanzi aririmba cyane ariko indirimbo ziwe n'umuntu utazosaga ariko yipromota ariko indirimbo ziwe ndirimbo usanga zikiza abantu benshi cyane ni n'umuntu nabonye aririmba amajambo agumye cyane ariko indirimbo ziwe Israel Mbonyi indirimbo ziwe zirakundwa cyane ikintu cambere gituma umuririmbyi agira amenyekana cyane ni ukuntu busenga nuko je par exemple arabaririmbyi benshi abahanzi mu gihugu cyacu ndaza abahanzi benshi bari Bujumbura baririmba neza cyane ariko indirimbo zabo ntabwo zigera uzumva kuki ntabwo bazisengera nta mavuta zigira umuhanzi ugasanga umuntu wa ruguru iyo ngiyo arimbye indirimbo ibaye
publicité nta nubwo azi no gushira nta nubwo azi no gushira kuri social media ariko kubera yaririmbanye umwuka yayisengeye bigatuma indirimbo igera kure. Icyo ni ikintu cya kabiri kiranga umuhanzi ukijijwe n'umuntu utiyemera. Ikindi cya gatatu, ikindi kiranga umuhanzi ukijijwe nurya muntu indirimbo ziwe zonyene ze uri kuzumviriza urazumva ni indirimbo zirimo amajambo. Umukozi w'Imana Gadi niwe washatse kubivuga, amajambo asonitswe na Bibiliya. Kuko jewe sinshobora kuba ndi umuhanzi mvuge kandi ndumuririmbyi ndirimbira Imana ariko kubera numvise hateye iki kiza ariko bavuga ni corona kiye nkopoza indirimbo ijanye na corona nta na jambo na rimwe cyangwa amajambo abiri ari muri Bibiliya. Uyo ntabwo ari umuhanzi wa vrai. Umuhanzi w'ukuri uzamwumvira no mu ndirimbo ari kiririmba kuko akoresha amajambo ari muri Bibiliya kandi yasengeye cyane. Yawe n'umuhanzi nibyo ni ibintu bitatu cyane cyane biranga umuhanzi w'ukuri. Ego biroroshe cyane kukwishura icyo kibazo kuko menga ngifitiye umuco umuhanzi udakijijwe. Nje nabaye umuhanzi nduma ntabwo nari umuhanzi nabaye umukozi w'Imana cyangwa se umuririmbyi nkiri muto cyane. Rero mwizo nzira z'umuhanzi udakijijwe nazinyuzemo. So before narakijijwe neza ndaba mu murimo nyene nk'abandi baririmbyi cyangwa se mu bana Sunday school. Ariko mu nyuma maze kwisumbura kuja nko muri secondaire nabaye nk'umuhanzi udakijijwe. Nagaragaraga ko nkijijwe ariko hari ibindi bintu hari izindi nzira nyene nanyuranagamo. Yes. Niyo mpamvu rero ngomba gutanga umuco w'umuhanzi udakijijwe. Nigeze kuba ndi sengera ahantu mu machechi atatu buri Sunday ndi Bujumbura. So naragenda muri ministeri kora saa 2 z'ijoro saa 5 nkaba nagiye mu misa ya gatondo mu Ngagara nkasenga kugera saa 6 noneho nkajya n'ahandi hasa 9. So hari ahantu hose nagaragaraga ko ndi umuntu akijije. Biragoye kumutahura muri hanze udakijijwe kuko nta byemeza ubufite ariko we muri we cyangwa se sinzi ko abayitahura nuko batarabitara ariko igihe amaze kumenya uwo ari we cyangwa se n'icyo ashaka gukora ashobora kuzana nabishingire n'abandi bahanzi cyangwa se akabibabwira. Icyo gihe nagaragara ko nkijijwe kandi naritegura mbwa nta bintu byo kwisengera cyane gusenga Bibiliya gusoma Bibiliya kuko nabanzi ko hariya hose njya kugenda banyemera kandi nzi ko bankumbuye nibambona baje kwishima. So muri wowe bikurimo nyine wumva nta bintu bya yes kandi kwiyemera ntubukishijwe mu bisanzwe gusa sindimo kujije ariko uba windiriwe cyangwa se buri mu yindi mood. Hanyuma naragendaga kandi buri cece cyangwa se ministere nagendamo yabirimo umupasiteri kandi uriya mupasiteri yategezwa kumpa amafaranga ku kwezi y'ishuri. So nabandi bigaragara nka business narimo gukora business. So icyo gihe rero naronka amahera buri ku kwezi kumurengo ndimo njyana ku ishuri ariko nagenda kwigurira ibindi bintu nyene nambare neza shining just like mugamu nyuma maze narabikozemo hafi y'imyaka 2-3. uri umuhanzi udakijijwe kandi abantu nubwira n'umunsi babyumvise ko no byari bigoye. Ni nk'ubuhamya ndi wo gutanga n'abandi bari nyuma yanjye cyangwa se barimo kubikora muri iki gihe kubera ubuzima. Ntabwo nabitewe n'ikindi byari ubuzima butari bworoshe kuri jewe ariko nabibayemwo uko mbikora uko ari akamafaranga ibiki cyangwa se nkabona nyene ko ndi umuririmbyi nyene ngezwe nubwo ntagaragara cyane hariya ngo nari mu underground n'ubu ndacyari ariko byamfashije gutahura mu nyuma ko nshaka gufata umwanzuro kandi maze gufata umwanzuro noneho nibwo nabonye amasezerano cyangwa se mbona izindi nzira zisobanutse zo gutambuka nkajya mu Rwanda nkagenda Tanzania nkakomeza n'uyu munsi ndahangaha. So ni kubera umwanzuro nafashe. Tuzakomeza kugenda tubahamagara tukomeza kugenda tuganira. Hanyuma ndashaka wenda kubabaza kuri iki ngiki. Icyambere yuko wenda ngera ku cyo ngomba kubabaza birumvikana nkurikije uburyo mugenda mu bisobanuro nk'abahanzi ko umuhanzi akuriye kuba ari umuhanzi usenga. Kandi bihangano usoma Bibiliya bihangano bye bikaba biva mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya.
noneho bene uwo muhanzi nk'uko mwana data amaze kubivuga ngo kumumenya biragoye, ariko dushingiye wenda ku cyo Bibiliya ivuga ikavuga yuko tuzabamenyera kuki ku byo bama cyangwa se ku mbuto zabo. So ubwo noneho ngewe nagira ngo mbaze kuri iki kintu nkurikije uburyo mwagiye mukigaruka urumva abahanzi n'abacuranzi bajya kuba bamwe, sibyo? Dushingiye wenda no ku buhamya mwene data duhaye, byumvikana yuko hanze hari abahanzi benshi bigaragara ko bakorera Imana, ariko rwose mu by'ukuri nk'uko nawe bivuga ati mu by'ukuri nabo biraza kubatungura kuko ntibari babizi, bari bazi yuko ndi umuhanzi ukijijwe, ariko ngewe mashafu nari mbizi neza ko ntakijijwe, mfite ibindi bintu ndimo ndashaka. None ibi bintu turaza kubitandukanya gute na concert? Kuko hari abantu umuhanzi ateguye concert gashyiraho ibiciro, kwinjira bizaba ari amafaranga, wenda reka tubishyire mu marande kuko aho turi bizaba ari amarande 100, 300 cyangwa se 800 n'urugero, urumva? Hari abantu batabyumva bavuga bati no mwabigize business kubera iki muca amafaranga yo kwinjira muri concert. Eske mwebwe nk'abahanzi murabona umuntu hateguye concert agasaba amafaranga yo kwinjira, nimwe muri biri muri cya gice cya business cyangwa ni biri muri cya gihande cy'umuhanzi mwiza, ariko bitewe na eta tugezemo y'igihe tugezemo bisaba nyine ko ayo mafaranga agomba gutangwa? Ndeka duhere kwa Kristo. Cyo kiroroshe sinza guteba. Abantu bashaka kumenya nibyo navuze mbere, bashaka kumenya agaciro k'ivyo dukora, ariko kandi concert no kuririmba mu rusengero biratandukanye. Iyo umuntu ateguye concert ndabizi neza, mvuga ivyo nzi sivyo ntomboza canke niyumvira, abakoze amadepense cambere hariho ama-instrument, hariho uniforme z'abaririmbyi bashobora kwambara, voilà, hariho salle ya ivyo bintu byose. Rero abantu bagomba kwanza kubitahura, kuko bari abantu bashikirizwa ibintu. Mu Kinyarwanda bavuga gutera inkunga, mu Kirundi bavuga gute? Bagomba voilà, bagomba gushigikira, ni gushigikira bagomba gushigikira. Ari amafaranga kwishuza nta ngorane nimwe bihari kuri jewe ariko kuko ama-instrument nayakozwe, ya sale yakozwe, za uniforme z'abaririmbyi n'ibindi biba byakozwe. Gutera rero intege ugatera nk'ayo maranda 200, 500, je kuri je numva ntaco bitwaye, kuko nibigaruka hahandi nyene. Iyo umuntu agusitike ni uburyo bwo gusapotinga igikorwa, apana sa amafaranga aba mpaye nko kuri jewe, ni ikintu cyo gusapotinga kiriya kintu nakoze, kuko riya amafaranga agaruka hahandi nyene, aguma azunguruka hahandi nyene. Yarumva rero ni gusapotinga igikorwa, kandi amafaranga batanzwe asubira muri bya bindi, urumva bya bindi biba byakozwe, bya bindi biba byakenewe kugira ngo ijambo ry'Imana dushika kure. Ariko kandi ntibagiye ko n'abantu bagomba gutahura ko izi ngabire dufise, umuntu afata umwanya wo gukora ama repetition, ariko kandi nawe nimba haba hacishe ko havuye ko n'amaranda 500 ndayaronse nkayazinga mu mufuko nkaja kunywa amazi, ndumva nta kibazo. Nta mamodoka mba ngiye kuguramwo kabisa. Claude, niki wabwira abantu batuye hano muri iki gisagara, kuko hari abantu batarabyumva? Mu minsi yashize hari concert yari iteganijwe, yagombaga kuzamo umukozi w'Imana Adrien, ngira ngo muri bamwe mu bantu mwagombaga kuza kora muri iyo concert.
nashyize kuri status rero uburyo bw'abantu bagomba kugura amatike. Mu bantu batanze comment hari abagiye bavuga bati no ibyo bintu ntabwo tubyumva, ni business mwazanye, ibyo bintu byo kugurisha ibiki n'ibiki kandi nk'uko bivuze ugasanga koko birakenewe ko abantu bagura amatike. No niki wavuga kugira ngo abantu bari kuri iyi tele iriho abahanzi bagaragara kandi bashoboye nkamwe babashe kumva ko hari ibyo bakwiriye gukora kugira ngo bashyigikire umuhanzi kuko ibyo akora biba byamuvunnye kandi biba byamutwaye imbaraga? Sinumva impamvu abantu bashobora gukomplaininga kubera amatike abarimo kugurishwa cyangwa se ibiciro. Hari ikintu abantu bashaka kumenya cyane cyane abatuye muri kino gisagara cyangwa se mu bisagara bitandukanye. Buriya hari ahantu hari ibibanza kanaka, karaoke n'ibindi bibanza bari abantu bagezeyo. Iyo umuntu agiyeyo ntabwo mpora njya ariko ndamaze kubibona abo bantu mu gihe ugeze aho hantu nubwo utakwishura hariya hari igihe ushaka gufata coffee, ushaka gufata icyayi, amazi, so biroroshe cyane cyangwa se biragutuma wiyumva urabyakira neza kuba muri icyo kibanza urimo kurorera biriya bintu birimo gukora kari hano hari icyo uri kurafata cyangwa se so sinagombye kuvuga cyane kuri karaoke cyangwa n'ibindi. Kiriya kibanza kubona fest uriya muririmbye ataje ubwanje birambabaza kuko n'umuhanzi twakwifuza kubona bamwe twahawe indirimbo ziwe, twari no mubaza mufasha kumubekingira, so twari dufite amatsiko yo kumubona then no kwishima kubona umuririmbyi wacu. Uravuga nde? Adrien. Adrien. Then no byarambabaje cyane kuko n'umuntu twashaka kubona then kuba muri kiriya kibanza nabyo kumva amajambo y'Imana, kubona umuriro abaririmbyi bacu batandukanye bakoraniye ahantu barimo kwamamaza kuramya Imana no kuyitazira no kuyimbaza. Na kiriya n'ikindi kibanza nubwo naba mfite ibintu bingana gute nabitanga kugira mbe mu kiriya kibanza paraporo yo gutanga ari amafaranga nkajya muri karaoke cyangwa se kujya mu bindi bibanza. So biriya n'ibindi bibanza biba bikwiriye no kubaho buri munsi. Abantu nimba babona uburyo bagatanga amafaranga bagasapotinga bari abantu kuko nabo bashaka amazi, bakose ibikoresho, bafata uba, bashaka gufungura, bashaka no kwambara neza bakaza imbere y'abantu basa neza, just nabyo ni byiza. So sinumva impamvu abantu batashaka gusapotinga umuntu nk'uwo cyangwa mu murimo w'Imana. Sinumva. Hanyuma Kelly mu gihe wenda turimo dusatira umusozo uko tuzongera tubahamagare twongere tugire ibyo tugenda tuganiraho bimwe na bimwe ariko nyine mu gihe dusatira umusozo w'uyu munsi ni iki kintu ubona kuri iyi tele abantu bagomba kumva cyane mu gushyigikira abahanzi? Iyindi ni iyihe mpamvu ituma mwebwe ubwanyu kuko tubaye kuri iyi tele ariko ntabwo twumva byibura mwateguye ibitaramo ngo mwishyire hamwe ngo mutegure ibitaramo? Ni iyihe mpamvu ituma mwebwe mudategura ibitaramo? Ikindi kintu wenda uri budusobanurireho, mwari mu mitegurire, mwari mu bazakora muri iyi konseri yaritegerejwemo Adrien misigaro, nubwo yasubitswe ariko ntiyahagaritswe. Birashoboka yuko nyuma wenda y'iki cyorezo cyabayeho cya coronavirus ntekereza ko ari nacyo cyatumye iki gikorwa gisubikwa nikirangira nkuko leta ziyoboye isi zigenda zibitangaza zibiteganya, nihongera kubaho umwanya mwiza wenda bizongera bitegurwa. Niki mubona cyazakosorwa wenda muvuga muti nubwo twarimo ariko hari ibintu twabonaga bitari kugenda neza mu mitegurire ku buryo ubutaha mu isubikurwa ry'iki gikorwa cyangwa se wenda ari n'undi ugikoze nazakosoramo utuntu kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza cyane? Imana ibahe umugisha. wowe na God muratubwira hanyuma tugane ku musozo. Hanyuma murakoze cyane, nta byinshi mvuga ariko ngomba mvuge kwanza ikintu wambajije bwa mbere, ikintu cerekeye ukuntu abantu bo kwiyumvamo gusapotinga umuririmbyi. Antuka reka mvuge nk'ahantu twe tubaye for really turakora, ariko nubwo dukora dufite ibintu byinshi bitwara amafaranga dufite. So mu gihugu muri bijya bihugu twavuyemo tubaho mu nzu za free, inzu ntituzirira amafaranga, ibintu usanga ari bien, ariko hatubaye
kira kantu kose tukarira amafaranga. Rero nkawe uri umuntu uzi ko kijijwe by'ukuri, uzi uri umukozi w'Imana, nta mpamvu iriho nimwe utuma udasapotinga umuririmbyi. Bijya tubigira kuko ntabwo twokora concert ngo tuzanye babyita gute kijya ngo dushikane duture amaturo, tuzane ngo tuzanye igiseke ngo dugire amaturo, usanga nta makeruka. Ariko kugira dusapotinge twerekane natwe ko biri turashaka gukora, ariko hari ikintu tubuze. Kijya rero twandika hajya tuba tugomba kwerekana nubwo turi ngaha tugomba gukora, hari ikintu tubuze, kuko nitwaguma dukora ama concert gusa tubatumira ni muze, muzaguma mubona ko turi abapatro, ariko kajya kantu tugakoze kajya n'akantu tuba tubabwiye terega nubwo biri uko nta mafaranga dufise, dusapotinge mudufashe kugura agasabune koga nitwava ngaha, she mudufashe kuriha transport iza kuzana ama instrument, cyangwa mudufashe kuriha sale kugira bizogende neza. Ya icyo vraiment ndagoma ndagisabe kira muntu wese ari kutwumviriza yumve ko icyo kintu gikura mu mutwe cyo kudasapotinga umuririmbyi. Ahubwo itike nibiri itike iri ku 200 amarande, yumvire ko wotanga 400, uyumve na 500 ko wotanga n'igihumbi kugira ukuze umurimo w'Imana. Kuko nama ndeba iyo haje nk'umupisque ya bajyaririmba indirimbo zisi za profane ba 50 cent ngaha, urashobora gutangana 10,000 by'amarande, 15 by'amarande, ukiyumvira ariko hagezeho ari 200 ku muhanzi wabo, ugasanga kandi ari gikowa cy'Imana, ariko nicyo kintu kizamukiza, ni kintu igomba gihindura ubuzima bwiwe, ariko akazana amagambo, ariko yumvise umuntu arimba porofane atana kintu na kimwe akurayo, aje kwakira y'abademoni n'ibindi bintu, ugasanga aragitangiye ibihumbi. Bene data, je nagomba ntera inguvu abantu bose, umuntu wese ari kutwumviriza, twige gusapotinga umunani abahanzi, kandi wiyumvira ry'amafaranga baca kuri concert, si amafaranga ariko babasaba ngo iki, oya no guteza imbere igikorwa cy'Imana. Hanyuma ikindi cyerekeye concert twari kwiteguriye gukora, jewe byambabaje nanjye, ntabwo numvise binjye umutima, kuko n'umuhanzi wacu nahora ndamwumva nkahora ndamubona ku ma TV, ariko nashaka kumwibonera ubwanjye, none amuramukije mu kuboko. Ariko icyo nzi nuko nzi ko Imana yateguye kizorinda gushika ku mwanya ku munsi wacu. Imana yateguye twebwe nk'abantu tumaze kumenya Imana dukijijwe, we don't care about coronavirus. Iyo iriho yaraje, za malaria zaraje, no gutote umve hariho abantu ubu bariko bicwa n'inkorora, bicwa na malaria, kandi coronavirus iriho. Dero coronavirus sizotwica gusa, hari ibindi bizotwica. Hanyuma nicyo gituma tugira ubwo. Hanyuma rero kwico kintu nagomba mvuge uko ikintu twoshobora kongezamwo nibyo twari ko dukora, ahubwo tukiye kugira umwete cyane nitwatangura gutegura, kandi kuko tugiye gutsinda coronavirus mu bihe bito cyane, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Coronavirus igiye gutsindwa, antuka nka twebwe twamaze kumenya Imana, nta bubasha idufise ko twe twararengaye. Ndazi ko vuba ni kubera aba barongoye ibihugu bugaye, ubundi bwo twe ntitwari kugara yari kuba, kuko coronavirus ntabwo tuyitinya, ariko kuko byanditswe ngo twubaha abaganza, reka twubahirize ibyo bakoze. Ariko mu nyuma nibyarangira tuzobandanya mu kintu tuzokora. Rero nukongereza ingufu za repetition, dushiremo umwete udasanzwe, twereke Satani ko icyo yashatse gukora ntacyo gitwaye, kuko Imana ifise inkomezi ziruta n'ibyo Satani yoba yiyumvira. Ego tuzomwereka cyane, tuzongeza ahubwo ama repetition, twongeze n'umunezero udasanzwe, ahubwo tuzongera ko n'abandi baririmbye ugira Satani azobone ko ibyateguye ntacyo byari bimaze kuri twebwe. Ego nicyo je novuga, ibindi bisigaye nta kintu cyane nabi twari ko dukora, kuko repetition zariko zigenda neza, ibintu byagenda neza. Ahubwo ndabaye cyane uko ngezeho wasanga ndiko agaziki nagatamba neza, hari akaziki karyoshye cyane, sindi ko ndumvira igihe kazosubira kugira nsubirika. Nariko nirihe jambo wabwira Adrien Adrien misigaro no Rwanda wabwire nanje ndo muhanzi woje no wombonye, ariko nta kundi nyene ndibaza ko ariko arambona, uzambona tuzahurira kuri tele kugira dukuze duteze imbere igikorwa c'Imana. Ico no kubyira we dore turiko turagusengera, kandi misigaro turamusengera cyane, kandi turazi ko hari Imana igiye gukora ku buzima bwiwe. Nubwo iyi concert ayikoreye ngaha, nabandanya senga ayikorere mu nzu wiwe,
aba arayikorera mu nzu yiwe ayitegura mu nzu yiwe amasengesho ariko asengera mu nzu yiwe aba arahindura abantu asenge cyane aguma asenga kuko turakwiteguriye vuba turamwiteguriye aguma asenga cyane ajya amasengesho yiwe agira ikintu akoze Cape Town ahubwo n'abatari biyumviye kuzoza bazoza ujya munsi icyo nicyo je numva noshikiriza kandi amenye ko tumukunda cyane turanamutegereje. uretse Adrien misigaro hari undi muhanzi wifuza ko yaza vuba? Mumbabarire cyane hararifise bavuga ngo namero yo kuvuga kugira ngo gire ico shikirije kijya kintu cankoze ko cyane ikintu bavuze cyo kugura itike ku muhanzi abakoze concert. So ndagomba ndabibutse gatoyi ku bintu bijanye no twisunze ikintu bavuze cyo kugura itike. Dufite amabibiriya mu matelefone ndetse no n'amabibiriya asohotse aje mu buryo bw'impapuro. Ngoma mumbwize ukuri ninde muntu yarose bibiriya atayiguze? Papa ni pastor kandi adandaza bibiriya n'indirimbo akora icaha ahubwo supporting igihugu cy'Imana kuko mugomba kumenya inguvu akoresha kugira ngo ashobore kuzana bibiriya mu rugi wiwe hanyuma abakozi abasenga baze kuzigura bitagoranye muri uwo mwanya nta bintu aronka kuri gusa. Mugomba kumenya ko n'umukozi w'Imana w'umuhanzi ariko arategura indirimbo akoresha energy kandi guhezagira umukozi w'Imana ntubuhomvye. Yes. Ngoma ndababwiza ukuri twibuke Yesu ariko aragenda yaragiye ku musokoni none ntiyashone erega yaragize inzara yaravye umusokoni wa mbere abona ntaco wakuye kavuze ati hano nuko nopuma ndawuvumuka vaho kubera iki ntaco wamukijije. Ni vyiza rero kurera umwana agakuraho ko woronka ikibondo kikaca gipfa utakibonye ahubwo kuvyara ugakuza ni vyiza. Ni vyiza rero ko ni igikorwa c'Imana gishishikara kije imbere ahubwo ntibumve inzigo yo kubona botanga ayo mafaranga. Jewe nari mu bantu ba mbere barimo bategura muri iyi concert nari umuririmbyi nogiye ku baking gufasha igikorwa c'Imana ariko nagomba ndababwiza ukuri itike yiwanje noyirishe kandi ndetse no kuyiriha amarandi jana nogize double y'amarandi jana. Abantu benshi nawe babwiye baratanga nawe ati yes ntabwo ushobora kugira ngo ni business gute. Urusengero abantu dusengera hano muri Cape Town South Africa murabizi nta mazu twazanye n'abafise ama-ID barakose none dusengera amazu dukose ntituvuga ijambo ry'Imana tuvugishanye ukuri. Mu maeglize dusengamo i Burundi ibikoresho dukoresha ntibashiraho inkoko yo kwitanga niko ariko cyo kwitangira umurimo w'Imana ugateza imbere igikorwa c'Imana dutahurana ahubwo se kugurisha wumve yuko umutima ugusaba gusupportinga ejo uri kuranasenga ugira ikintu bajije Imana uvuga ati Imana kijya gikorwa cyaba ujya munsi natanze amarandi jana kandi azi nta Imana izoreka Imana dusenga si umwana w'umuntu si president asumba bavuga ati ikintu cyose kiri kwisi no mwijuru Imana irakizi ntuzogenda usupportinga igikorwa c'Imana ngireke kuguhezagira. Tugomba gutahurana rero iyo turiko dukora igikorwa c'Imana ko hari ibindi bintu biza inyuma. So hanyuma ku kintu bavuze ngo c'umuhanzi ahubwo navuga ati aho Adrien misigaro ariko atwumviriza ntacika intege kuko aha hari ibindi vyiza yagombye gutegura inyuma y'iyi concert. Nimba hari nabandi bahanzi bagombye kuzanana nibaze nibategura ikintu umunsi ibi bintu byarangiye kuko bibaca umugani kurindi bati ngo ibuye riserutse ntigiciki isuka. Aha rero ibintu bigiye kuryoha. Nimba hari nabandi bahanzi nabazane kugira ngo dukore ikintu kinini kuko ndazi iki cyagomba kibe nga Cape Town yari itarike ya mbere n'umunsi wa mbere twari dutumye ko muri iyi community yacu hari habonetse umuhanzi aja kuvuga ubutumwa hano turi nta n'amakonsere yaba ndabizi neza. Ibi rero byatwugurura ikintu kinini twege ku bahanzi ku bakozi b'Imana twagomba kuvuga ubutumwa. Navuga ati nimba hari abandi bazoze kugira ngo badufashanye kuramya. Ikindi kintu navuga cha kijanye n'ikintu cyagomba gukosorwa abantu bari ko bategura concert ntibicare bagomba gukosora ikintu kijanye n'ibibanza by'amarepetition
kubera iyi konsere ntabwo yari ihagaze kuri eglise kanaka, yari together for Christ. Ni kuvuga ko byagiye biboneka neza, hari imyanya y'amarepetition yari yagiye ibura, twakoresha ingufu zacu zose ariko tukabura ibibanza. Nagomba yuko boyandika bakagenda bakavyicarira batarabye urusengero kanaka, bagashikira abarongoye ama eglise bakabasaba ibibanza dushobora gukoreramwo amarepetition kugira ngo dutange ubutumwa buteguye, ibintu biryoshe, kuko n'Imana yonezererwa ibintu bimeze neza. Murabizi turiko duhimbaza ibintu biryoha, Satani ariko maramara, Yesu nawe cyashishikara kugira ante kubirunga amavuta. Nico gituma nagomba abo twari dufatikanye hamwe mu gutegura iki gikorwa babandanye kugwiza ibibanza by'ama repetition kugira ngo dukore repetition yumutse, dutange ibintu bimeze neza. Ibisigaye navyo ndibaza nta bindi novuga. Imana ibahezagire ku bantu mwatwumvirije. Murakoze. Tugana rero ku musozo wacu, wenda mu gihe muri gutegura kandi kantu gatoya koko dusezerera, nuko twabwira abakurikiye iki kiganiro yuko badakwiriye gucika intege. Abari biteguye konseri be gucika intege aho bari mu mazu yabo, be kumva yuko ibintu birangiye. Adrien natanaza hazaza n'abandi, kuko abakozi b'Imana ni benshi kuri iyi si. I Burundi hari abahanzi bakomeye, mu Rwanda barahari, muri Kenya na Tanzania barahari, ni benshi. So nukuvuga ngo icyo tugira dukore ni ukumwaza Satani yuko intego ye y'icyo ashaka kugira ngo kigerweho kitazemera. Kuvuga ngo byanga byakunda umurimo w'Imana uzakomeza kandi igikorwa cy'Imana kizagera gute, kizogenda neza. Rero Imana nibaho umugisha. Ndagira ngo noneho mutegura ku kantu gatoya ko gusoza ngo dusezerere. Iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba naratinye, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba naratinye, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba naratinye, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize. Wow, Imana ibaho umugisha. Rero iyo yari indirimbo ya yande ya Adrien misigaro ya Adrien misigaro. So Imana nibaho umugisha. Rero murakoze, turabashimiye, mwagize neza kubwo kubana natwe muri iki kiganiro. Reka rero tuvuga ngo Imana nibahe umugisha. Yes, bye bye. bye.